Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lami igama ngiFeza Ngintuthuko, ngiwakhumalo bathela sibona amagumede. Ngizophinde ngicela ingane yakwethu ukuthi-ke mangabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese ngilandela ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook @Mfezeke la sibona amagumede, ku-TikTok @Mfezeko Media, bese kuthi ku-Instagram @Mfezeke_162. Wey'ngane zakwethu eluke trenda nje lapha nevidiyo ey'nkundleni zokuxhumana, intokazi uNdlunkulu lapha nentokazi yakwamthiya. Kuzokhumbula ukuthi akukhona okokuqala kusabalala ividiyo ey'fana nalezi ngqwele zimvumpela ukuthi ushaya ama-hit wodwa laphana-ke iyapheka le ntokazi. Ngenza ukuthi nevidiyo etrenda laphana efakwe ey'nkundleni yokuxhumana ku-V-Day la khona intokazi yakwamthiya ekade impela yenze edume ngazo-ke laphana-ke yenza amavidiyo nje iy'nqunu laphana-ke laphana-ke nje khipha istudi izirekhoda yona-ke ngane zakwethu. Angizukwanda kakhulu engane zakwethu-ke, kodwa nawe uyazi umkhuba la ekhaya ukuthi-ke ividiyo asinalungelo lokuyifaka laphana-ke enkundleni ku-YouTube. Ngicabanga nokuthi-ke singamiswa nanoma yinini wey'ngane zakwethu makuthi-ke siphula umthetho esinqatshelwe ngawo-ke bakwa-YouTube. Kodwa ngizokushiyela ilinki laphana-ke kwi-comment yokuqala okanye mhlampe ungibambe ku-Facebook bese uyangifollowa laphana ngizoyifaka ilinki yami le-profile yami ku-Facebook-ke lapha okanye ipage bese uyangilandela khona-ke ingane zakwethu-ke bese uthole ilinki impela laphana. Ngiyakutshela wey'ngane zakwethu ziyakhipha laphana kunzima kakhulu wey'ngane zakwethu. Ngane zakwethu angizukwanda kakhulu-ke, kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngazi noma le ntokazi mhlampe kusewona amavidiyo asabaliswa umuntu mhlampe ewayebamba ukuthi uzom-blackmail laphana okanye mhlampe-ke naye siyazi ukuthi-ke izinto ey'kanjena ziyaye zibe imali mhlawumbe ukwenza amavidiyo anjena. Kunabantu abaphila ngakho laphana ukwenza amavidiyo anjena bese-ke bayakhokhela. Mhlampe kuthini kwakho ukuphawula le ntokazi ishaya ama-hit ngoba nakhu siyiqhupha ibhizinisi okanye mhlampe kusaqhubeka wona amavidiyo yalo muntu wathe uzom-blackmail uzofaka ey'nkundleni zokuxhumana. Hlala comment section ngane zakwethu. Angizokwanda kakhulu, ngena kwilink laphana ungifollow ku-Facebook bese-ke uyazibonela kathupha ividiyo intokazi uNdlunkulu.